الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami aram Islam, alhamdulillah na pagkabi mga iyadtuna na maikato taniyo in bulan mulia, bulan sa alga-alga ang mga bariman manjari habiya yaon waktu longta nagbalik na isabing programa tapabaya sing kain natagna insyaallah amin biya da sin kiyabiyak sa sing kita niyo na manjari yaring guru nato mulia waktu ini amoy in longta humanap sin pangadyan sing kita niyo habiya da sin biya mga piyagbawakan sing kita niyo rin nga panagna nito manjari ha waktu ini humanap siya sin pangadyan masira ha amin maudo sing kita niyo magbunga simpang iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dinak magpalukay itok balkuin na microphone pagurun po kalasan wayron na rukaing dahin kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah ظاهرة وباطنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan namo yari na isab kita niyo waktu kabiaksahan taniyo sin bulan limabay na wagkal na nakuta in pagpunpun na to habihay ni waktu nadubol taniyo, napataod taniyo habulan sin Ramadan. Dahil nga adlaw sambil paro. Naramit kayan hamasa na to ini. Kaya na sinagi, balikan na mo. Magbalik kita niyo. Makabiaksahan taniyo pagpangadyi. Biya sin bulan limabay, awala pa naabot yung bulan Ramadan al-Mubarak. Mga katawtay manguran na mo, yung pangadyan na to, kayatod na mo, kapangdungog niyo aruman ini, masira kita niyo pangadyan, bunga simpag-iman. Yung pangadyan na to, bunga simpag-iman aruman ini, Apalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Yadto inamuk ayat. Ini karwa ayat pengajian na to haruman ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Mga tuan, kagunahan na to, lagi na hamasa na to ini, imingat, simbunga simpag-iman. Mangwala na kehatihan singkaibanan, impunan simpag-iman, nasulayan na to, takbawan, ingatun na to, imbunga simpag-iman, kalu-kalu sumu biwan sumuak
Intao, bang niya kaingatan imbunga simpag-iman, pumuyo siya tumanom simpag-iman. Biyaitaan kita niyo si mahasot si mahatingi, di ayat na sabutin ni, in siya nagsisipat sinsipat, ugiwan kuya. Yung pangadyan na to haruman ini, imbunga simpag-iman, ugiwan kuya. Mga tuan, tiwila si mahasot si mahatinggi, hayat niya. Lakad radiyallahu anil mu'minin. Sa bunal tuun, palman si mahasot si mahatinggi, kiyaridaan niya na. Kiyaridaan niya na insabarang sin na hinang bariman. At tulayan tuan, imbunga simpag-iman, kuyag. Ing kuyag mga tuan, laong sim mga ahlulin, babun min abwabillahil azam. Lawang yukab kato sinallahu ta'ala, mulya sa mulya. Jannatuhu fid dunya sulga yari hababaw singgumi. Na ini man la rahawno yan sa tuan lawa ka. In sulga yari hababaw singgumi amo na yung tao halaw ugiwan ko yan. Dahil nga sabab yan biyay ta kato taning in tao nagsisipat sinsipat kuyag tao suwa. In tao nagsisipat sinlawang sing kuyag astun. Waliyadu billah. Sundalo si Iblis. Na mga tuan, yari biyay kato taniw simpangadyan taniw rumin. Bunga simpag-iman. Biyayta si mahasot si mahatinggi, karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga sila na hinang barima. Mga tuan, pilaadlaw sa jalimaway kato tanim. Nagrida inatay tanyo, akasigpitan. Kimuyag kita niyo, haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkuyag taniyo, hiyahapdi. Ingkuyag taniyo, yuuhaw. Amo na ibadat taniyo halaw man sinramadan. Ingkatan nag-ibadat halaw man sinramadan, kuyag, sipat sintaw suha. Dahil nga sa babiyad to mga tuwan, imbunga sing kakuyaga na pag-ibadat taniyo, ayaw tanuyad tulukuhon. Biyasin sa kaula-ula, habulan Ramadan, nakahinang kita niway sa lingkat-lingkat. Halaw man sinang kabulan doon, iwan sinadlaw. Tay manghuda agama. Bihaon way na Ramadan, ti murt na balingkat na yung gibayan yan, di manjari luhuhon sinasto. Masira kita niyo halawang kuyag. Biasing kuyag tanyo nagtagipon halaw man sinamawa. Dahil nga sabab yan, palman si mahasot si mahatinggi, radiyallahu anhum. Sila na yanin nakadawhat sing kakuyagan din. Hisiyo, aming mga bariman, kiuyakan sila, nagtagipon patuhan nila. Radiyallahu anhum. Nalu ridallah. Nadawhat nila. Nadawhat sinakal nila. Nadawhat sinatay nila. Nadawhat sinanggaw tabaran nila. Ingku giwan kuyag. Hadarat silallahu subhanahu.
sasambakan kanila sinallahu ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Pag kanila nadawhat, yung kakuyagan ding Allah Ta'ala, bukuning kakuyagan na dawhat nila, dahil kanila para papagkahin nila, batsara, yung kuyag sintaw bihaon, kuyag dahil hatao patao, wala duning kuyag, dahil hatuhan harap pa ipon niya, sa ing kuyag, kuyag dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maun kanila, radiyallahu anhu. Lagi yung kuyag sinallahu ta'ala kanila. Dahil nga sa babian mga tuhan, insipat kuyag balikan na mo sulga yari dunya. Bang nahinangin dunya sulga, unin hati niya yan way lingog. Sa babin sulga, insipat niya way lingog. Dahil nga sa babian, impahulaon sintuhan palawang sin sulga, amoy mga tao gimamot. Simulig nagbunga ingku kiwan kuyag halaw sindantong nila biya sin ibadat nila halaw man sin Ramadan napalingkat nila biya bahay na timus malingkat jukup ing kapanyap-panyapan halaw niya na mga tuan ikbalun wala ikbal inhinang taniwa bulan Ramadan biyasin sa kaula-ula nagpanaw. Impanaw, harap paunahan, di man dyan magbalik. Itutuloy na, harap na ito paunahan. Ayaw na magbalik, paulihan. Ikbalun ala Allah. Alupun na sinakal taniyo. Alupun na sinjantong taniyo. Alupun na sinanggaw tabaran taniyo, ingkaridaan sinallahu ta'ala, sin kapag alup taniyo, haruman iwan iadlawan simbulan Ramadan. Kiukuwan malaingkan kaya karo. Kiukuyakan malaingkan ya hapti. Kiukuyakan malaingkan yung uhaw. May tak sila kiuyakan. Tiyanto nila, aumpiangan bulan. Kaya nga sa babian tuhan tengog eh. Tengog kau. Simbay ta sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hisiyusi makapamu au man talaffadha hisiyusi makalapal hina yasma'un nida waktu karunguan ng pagbang aming pagbang magsabahayang hipanghinduaan niya hinapusan sim pagbang inlapal niya hipamung niya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula ghufira lahu min junub. Apabila niya kialapalin niya ito at tiap-tiap magbang mag-ajan laong sinaram bang di ka ito magbang masjid bahayang iwan haun-haun na magbang mangban pagbang magsambayang ampa siya nakapamung sin lapal tuyad to. Unin lapal tuyad to. Raditu billahi rabban. Makuyag. Raditu, makuyag ako. Naunin kaya kuyagan mo. Dihilan kau kas, sin. Dihilan kau bulawan, kas. Dihilan kau ririhilan namun kakuyagan bukun. Naunin kaya kuyagan mo. Amin nagbangad to. Hindi mo yung kawat. So, wag tiyawag ko po. Karina kamu pahinang marayaw. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Karina kamu.
Hisiw yan nagtagyan ka rin na kamo. Dahil nga Tuhan, pihati panabi, papahatian kami. Nah, pagsambag niya, raditu billahi rabban, makugin jantung ko, makugin pikilan ko, makugin ang gautabaran ko, magtuhan patuhan sa bulan. At tulayan to. Nah, dahil nga sa babyan, inangisim mga tao makahati, yaring pamong nila. Impamong sinipon, raditu billahi rabban, aun halaw niya yaun upat karayawan. Impamong niya, makuyag ako magtag-ipon, patuhan tunggal, siya rin mapatut pagtag-ipunan, iluon na yan, balikan na mo upat. Tumtumatuan, nauno yan, iluon niya upat, hika isa. Tantuha, in nagpukontrol, singkatan, pia panjarini, langit iwan lupa iwan sinhalaw man niya, agad na yung kita niyo, maano siya, way roon nakapag-amulayhan, way nakakontrolhan, hisiw-siw maano siya, kawasahan, ibang bukol kawasahan, punon nila ng kawasan nila, amin sila maano siya, manawi pa sila, habang sa jin, habang sa malaikat, tanto hatuan, di makakontrol. Way pagbaya nila, halangit, iwan lupa, iwan sinalaw man niya, hisiwa. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuyag, narangkaw mo yung habihad yung dagbus, way pagastulan mo tao. May way roon tao nakakontrol kayo mo. Way roon tao nagkukontrol sinisiw-siw ini. In sila yan under control, sin tagpapanjarian sin langit iwan mo. Nawang di mabihad to mga tuan, control umintaw. Dahil sa wagyan natura, yung kalingukan na masatay ni. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaitaan kita ni, him Muslim kalbunyan. Yasuddu ba'duhu ba'da. Imumin pagmanan, piyasin hang kawigibayan, piyasin namukbay. Hinamukbay, yaunin ama, yaunin ina, yaunin anak apo, yaunin apo. Hinalong simbay. Bangimbayan, way tao kun siya bay. Nabiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbar iman, biya sinamu biyangun ba mahugot na unang kaya hugot simbayan amin panyapyag hinang kanya bang batu sadya way siminturi dah humugot batu sadya simintu way ron buhangin di dah humugot suyawan katanya suddu ba'duhu ba'da naghugot pa kanya kaya hugutin lang siyang asibi, kaya hugutin lang siyang dakula, kaya hugutin digpi sibi-sibi, kaya hugutin katantan ya suddo ba'duhu ba'da. Amo dyan nagugut, awam pa. Unin nagugut, amin naguhula, alam niya. Mahugut. Nasa kalibihaon, mahugut sa dembay, malingkat sa dembay, in naguhula halawm simbay, way hugut. Di mangandulin usog ang babae. Di na mangandulin babae usog. Di na mangandulin ama anak. Di na mangandulin ina anak. In anak di na mangandul hamaas. Way rakusog. So yan. In kusog simbay, lingkat simbay, yung panyak katantan, mapakon. Sa amin naghula halawm simbay, way pakon. Turayan tuan.
Na, apabila way pagunway kuyag. Apabila way kuyag, biya na simba sa natuin. Wala pula mo lingkat simbay. Inhalom simbay na sususa. Imbay niya biya lingkat wala na susa. Pagubusin tagbay halom kasusahan. Aturayan Tuhan. Kalbunyano yasuddo ba'duhu ba'da. Mahuhut. Yaw nilansang nakula, yaw nilansang sibi-sibi, yaw katan, mahugot timbay. Ang pahugot niya rugay, namin naguhula halom simbay. Nasuwa ko nimbay yaw, biyanahan silingkat mo yung kiukukan kan bay. Dari mo sa masuk. Sa suwaing kuka namin maghula halom simbay. Naturayan Tuhan. Nah, main jari. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biya takatutan yun. Isiyo siya makapamu waktu yan. Raditu billahi rabban. Number 1. At-tawakkalu ala Allah. At-tawakkulu alayhi. Way siya nangandul. Habay nakula yaun. Habay malingkat yaun. Siya yung payangandulan niya. Amin tagdapo tagbay. Iban simbay. Iban simpiabat butangan simbay. Aturayan to. Wasikatu alay. Wasikatu bing. Nangandul. Nabiyaw di magpangandulin na lumbay. Di mangandulin uso. Di mangandulin babae. Di mangandulin anak. Di mga may wala doon impuunan simpagpangandul. Nawangyat turun tuan impuunan simpagpangandul kuyat. Kuyat. Ingkatan kiuyakan lasa. Ingkatan lasa kuyat. Imbihawon tuan lasa sa jaway kuyat. Kay mangud na mo aram. Upatin halam niya. Kakarain nagaamulahi sin katan pakarajaan ini agad na yung kita katantan aon supreme power isi bukong tao. Allah subhanahu wa ta'ala tagdapo sin langit iban lupa. Ay ko mangandul ataw makawasa. Ay ko mangandulahan sa maig din kahansam niya. Ay ko mangandul ha beauty, maig din beauty niya. Sa pangandul kawatag dapusin hansa ni Ransim beauty. Naisiw. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabab yan, paman sinallahu ta'ala suratul Fatir. Ya ayyuhan nas, mga kamu anak kapu Adam, mga kamu suring saing-sing sina Adam, uzkuru, panuntung kamu. Nasa kalituan intium-tum cintaw ruwaing. Intium-tum sing kasubulan, kabudjangan. Intium-tum sing kabudjangan, kasubulan. Na intium-tum sing maas-maas, samua, siyamo nakata. Tuhan, unin ni patumtum. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Kalau pahin yun ang kataan, na pagtumtum, bang man niuri kalupahanin panumtum nyo, hanikmat dihil kanyo sin Allah Ta'ala. Ingku giwan kuyag nikmat sa lagu-lagu. Uy, mabihat ako yaon, pabiha ba kita babu, pabiha ba kita ba pugiwan kuyag, uy, ba't ba nga umbihan na ito na nakapo na ito? Sambil kita ni mami kita ni. Na, ya ayuhan nas, mga kamu, anak kapu Adam, suring sing sin Adam, uzkuru ni'matallahi alaikum. Tumtuman yung nikmat yan ang harap kami silang tao. Na yung pangasubutuan, unuin sa lago-lago, nikmat dihil silang Allah Ta'ala. Kato, ni'matul Islam, wa ni'matul din, amo na yung nikmat. Ba't bang kita wala na hinang Muslim, wala kita niyo nakaagad na kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at turan niyo na iniwal si Manu siya babaw sing gumini. Tuan,
Nayad to imbita ka to tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam haayat piatulun kanya sinallahu ta'ala lupahanin katan. Sa ayno sadya kalupahin mabarakat. Naunin mabarakat. Ni'matullahi alaikum. Amin nikmat yan ugara kanyo sinallahu ta'ala. Nahinang kamu muslim. Nahinang kamu beriman. Dahil nga sabihan, pamungan, raditu billahi rabban. Makuyakan. Natantuhan, in nagaamulahi singkatan halaw man ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tini ka isa. Tini karwa pangandul kani. Ay kau mangandul ay siyo tao. Ay ra kau mangandul kay mo. Na ita. Pila tahon yaon, mapaslo din pangandal mo. Di mo pagkalupahan. Bang mo kaya tumtumanda. Yung kalupahan mo da, minula mo na kaya tumtuman. Beaon tuan, salay da karwa, kaya tutumtuman iban way, kaya lupahan na. Na uzkuru ni'matallahi alaikum. Kaya wajiban kamu tumumtum sin ni'mat yanuk hara kanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pangasuhan. Hal min khaliqin ghairullah. Aw makarihil kaymu dirihilan mapuas dengan Tuhan. Aun makapapanjari tau mapuas dengan Allah Ta'ala. Aun nakapapanjari lupa mapuas dengan Tuhanmu. Aun nakapanjari langit mapuas dengan Tuhanmu. Aun nakahinang dagat mapuas dengan Tuhanmu. Way. Hal min khaliqin ghairullah yarjukukum minas samai wal ard. Amin magdihil katu anughara. Magdihil katu nikmat. Biasa na bulan Ramadan niyo. Pagkaun narab yari katu. Pagkaun malayo ka yari katu. Pagkaun tayar turay sab kanila. Hisiw yan mga tuan. Kansiw yan kawasa. Kawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yanughara niya in ni'mat maun pamano siya. Ampa sila makatumtum. Ampa nila katumtuman. Sinwayroon to'y mag-anughara ridjiki. Tunggal dahin Allah ta'ala. Pangasubuhan hamaran mo. Ain hulma. Nabulaklapang adunya ini simbulan Ramadan. Ngayon kan hula Arab na. Sa iyari narikat. Mga tuwan yung pagkaon. Dinis babara papagkaon na kaunsin na pupuasama sa datu ini. Na hal min khaliqin ghairullah aun paka nakapapanjari singkatan pia panjari dengan mapuas dengan Tuhan. Injawab way naisiura na pagka Allah Ta'ala ra wallahu ilahun wahid. Pagka Allah subhanahu wa ta'ala ra, lupahanin katanyan. Lupahanin pagtumtum mga tao. Tumtuman na ay nagpapanjari kayo. Hindi. Tiumtuman sintawin tao, nagtumtum sa dyan tao pa tao, wala nila tiumtumin nagpapanjari ha tao. Aturan yung kahalan di matuhama sa natuloy. Bukun kiyo kuya ka. Ya astulan din liya sa mo. Mengkan lihat samura, saya astulan. Ay, ikaw na. Uno na ninangon mo. Liala sa mo pagubos. Ya astulan kay mo. Kau kapatut pa mo. Allahu Ta'ala. Kau tatawangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naon, imbeta kay mo sila Allah Ta'ala. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Ubus na yung kuyag. Kaya kuyakan na sinallahu ta'ala bariman na kauna na yung bariman ini. Amin bariman na masanato ini. Di nakakuyakan sinallahu ta'ala lamud da tuan. Lamud da kuyakan. Na, dahil nga sabab yan mga tuan. Yari beta di hayat ini sinallahu ta'ala. Insifat sintau Makkah. Insifat sintau Madinah. Iwan sinsifat miyagad hatau Makkah. Iwan tau Madinah. Uno yan. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Beta di hayat ini tumpukan dari Muslim.
Muna-muna, muhajirin, amin tao Makkah, naglain din nga magharap pa Madina. Hikarwa ansar, tao Madina. Hikatu, walladina tagauhum, biihsanin radiyallahu anhum. Nah, tura mga tuan. Dahil nga sabihan, in hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. In sarayaw-rayaw masa, amunin masa. Marayaw, tagaruyan, taga-silpon, taga-TV, taga-internet, buko na mo tindayaw. In pagyanong dayaw, kugda rin pagtagipon patuwa. Kimugda rin paglasa, kimugda rin kuyag. Turayan. Khairul qurun qarni, in sarayaw-rayaw masa, amunay masa, hamasa ko. In sabda sinjunjungan ka ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan in marayaw masa ni. Maling katimbadyo, iwan taon pa, iwan sasakatan. Na, bukon tuan, sa unang pagyanong sarayaw na, kugdan, kimugdan yung pagtagipon nila, paulang subhanahu wa ta'ala. Kimugdan yung paglasa, kimugdan yung kuyag, kugdan katandang. Unong paimbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa allazina yalunahu. Aming pag-ibig ko, mga kumawa na, sabda sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo ni mga sahabat. At turay. Kugdanda yung pagtagipon nila. Kaya napina. Pagtagipon si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagsabahayang kugdanda, yung pagpuasa kugdanda, yung pagkampong kugdanda, yung katantan niya yung kimugdan. May yarad nila in puunan. Pahimahin sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hisiyu matan mamawbug. Habiyay ta sintuhan niya. Ibiyahatod niya maun padundungan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bunal tuod. Harap nila yan manulin-tulin. Makada pamando dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin pamando yan. Siratan mustaqim dan maunto. Sambil non-Muslim, nagyan na sila daan mapuntul. Matuwid na daan. Daan mapuntul. Sa kalidaan bingkok din yakan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta na masa niya kugdan. Pag-iig niya masasin sahabat kugdan da. Aturayan tuan. Nauno pa, summal lazina yalunahu. Pag-iig sin sahabat, amo na yung mga at-tabi'una bi-ihsanin ila yawmid qiyamah. Pag-iig sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung mga tabi'un. Wala na pinayin sifat nila, sambil na sadya maaon in adlaw kiyamat, iaarad nila ra, innahinang sin nabi, innahinang sin sahabat. Samwa kata. Dahil nga sabab yan mga tuwan, utungon natin pangatayan na to, madto. Ayaw kita niyo masasaw siling kat sindun niya yun. Paano si mahatod si mahatinggi, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Mga kamu anak kapu Adam, tuntuman niyo, intag kawasan, singgumini Allah Ta'ala. Na, inna wa'dallahi haqqun, tuntuman niyo, pamaugbugin niyo, haatay niyo, hapikilan niyo, hanggaw tabaran niyo, injanji sintuan namin bundal. Imbiyata sintuan namin bundal, ang pembiyata singkita niyo pakanya bukun na bundal. Bang nabundal, baita sintuhan. Bang wala nabundal, bukun baita sin Allah subhanahu.
Inna wa'dallahi haqqun. Imbita sintuan namuan in mabunnal. Mabunnal in sulga. Mabunnal in nalka. Mabunnal in kabinsanan di hababaw singgumini. Apabila nilari agarun in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturayan Tuhan. Dahil nga sabab yan, pagkabunnal imbita sintuan, doon kau kumuyag habunnal. Ay kau kumuyag habukun bunnal. Sakali Tuhan, in kaya kuyagan sintaw kun pabunnal. Tuhan, pukaw na ito marami. Ayon patay at dunya ini, giyato sangay wadlaw-wadlaw. Balikan na mo, ingkabtangan sin Sayyiduna Ali radiyallahu an. Nauning kabtangan niya, nakamatawd tayo ni Biyayta. Aksiru, patawran niyo. Nauning patawran na ito. Aksiru min jikril maut. Patauran niyo yung pagtumtumlong mo sing kamatay. Ay, ikaw magtumtum sing kabuhi. Matawad na timumtum kayo mo. Inanak mo matumtum na kayo mo. Yung kampo mo matumtum na kayo mo. Yung bagay mo patumtum na kayo mo. Parahan kaw. Ginis babara papaparahan. Sa tuwan, ay mo kalupahin pagtumtum makamatay. Tiukila sinallahu ta'ala yung pagsadya mo sing kamatay. Yung pagtumtum to yan. Yung pagsadya. Nauno yan. Ya ayyuhalladina amanu, mga kamubarin, ittaqullah. Pag mahuwa mo pa ito. Hinangan nyo indakan, ibang kuyag. Kangkisin nyo yung liangan, buwah mo ka. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Lilinga, atura marayaw, ingkonsum. Pag sadya ka marayaw sing konsum, yan napansin tawasog, konsum ko ni siya nakulong. Yung kamatay lang niya, konsum ko ni siya. Ang pendeta sinallahu ta'ala, way na ko ni siya konsum. Maubusing konsum da. Ingka, yan napan na to, konsum ko ni siya. Ngayon to, ha? Na, aksiru min jikril maut. Patauran niyo yung pagtumtum pakamatay. Yan napan pa. Wa ahsinu lahu istidada. Iban parayawan niyo yung pagsadyan niyo. Pakugdanan yung pagsadyan niyo. Haluto dahon mapatay. Hari na magkasaputing kay manan. Di na magkaliho. Ngayon kan mo kung sila nasahid. Na. Aturayan doon. Na. Unong beta kato tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na pakaradyan ini ay kamumig deng hatu tumpukan ini. Tumpukan si muhajirin, tumpukan si ansar, iban tumpukan si mga sila miyagad harwayaw. Nga sabab yan, inagisin Ali radiyallahu anhu. Bang tungod pa pag-ibadat ay kita niyo mag-ibadat, sinibadat, wala na ibadat si mga taon. Sabab sila yung biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kugdanim masa nila nagtagipon patuhan. Sabab doon hayat ini tutumpukan da. Muhajirin, ansar, walladina tabauhum radiyallahu anhum. Nadawhat nila yung kapuyakan. Bukunin nadawhat nila gulalan. Bang gulalan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung kabayaan sintaw biyahon, ikasulat siya bulibo, hiro siya riya dunya. Ayaw na tuwan. Misan ikuan niya nila pula-pu hiro. Misan kaingatan, haulo siya piyag anak, hisyong nama niya, hisyong kampung niya. Ngayon, namisan siya na hinanghiro, yung katan yung kaingatan. Pamilya niya rin misang kaingatan, nila pula-pura. Midinim niya, way roon. Yung katantan niya, awon. Sa putikan niya, way. Na, mga tuan, imarayaw hiro. Tangan, kawantungan, hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Na, mga tuan. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyataan kita niyo, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan. Makuyag siya mag-aram-aram. Napilayin pa kayo niya rin di. Makuyag siya hapalman sintuhan. Makuyag siya raakon sintuhan. Makuyag na siya langon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Diya untuan ni mga kaiwanan bangsa na to, istrikto kuno inukuman. Bangaon hukuman biyan tangkato sinallahu ta'ala proteksyon. Pag-ayat, ditoan mabaya-ayaran ng tao. Pag-ayat ka. Inukuman, suway ko kumuyag. Biyasin bihaw nini. Suway kumuyagin tao. Yan na, piyago taas, sasakatan, akay gadigaran, di naman niya rin magsiga. Ang latuan ni nahtol si magsisiga. Biyan na mga sila lang ni mamasakit. Biyan na mga sila yung kaigansin. Biyan na mga sila bihanin in mapusutin atay sinaso. Pupunda sila, may ta sila lang na magbihaw. Kasi kuno indawa si mga tao. Mainkan, bang continue na yung pag-ubo niya, ana mo ka, nahiyundong na yung pag-ubo niya. Mga tuwan, yung tuyag pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau palabay yung kabinsanaan. Sabab biyabayta sinallahu ta'ala, wang sadya kau magada kabayaan niya ini, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala yung magbaya kayo. Bang man kau makadakuan niyo. Na yung kabayaan kayo mo sinallahu Ta'ala, kaluhay. Dahil nga sabab yan, hawak to yung mga sahabat. Naraak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamasan niya. Paula yaman, mataod grupo hinda Jaafar, grupo hinda tumpukan hinda Muad. Unim biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paluto kanila migman sila. Yassiru wala tuassiru. Pagpakuyak ka. Ay pagpaluhay ka. Ay niyo pakitain tao mahunit yung mag-aara-mahara ini. Ay niyo parungo ka tao mahunit yung mag-aara-mahara ini. Sa ini parungog niyo kaluhay. Yassiru wala tuassiru. Atulayan mo. Naunin hati sin yassiru wala tuassiru. Kuyag. Pakuyagan niyo yung tao mag-aara-mahara ini. Maita, nag-aarama sila sa way kuyag nila. Magtatali, maita bahay nilong nin arama ko ini. Diara ako. Intuhan ko ini diara. Intuhan niya yun diara niya raisa. Pang siya subuni siya nagpapanjari sin langit tiban lupa Tuhan. Namun ini, namun diara niya yun. Biasin masa sin jahiliya. Hamak kari maabatin Tuhan nila labi tunggat to. Intuhan si Maria usog, suwayan samdaysa. Intuan si mangiusog daysa. Pipinig nila biha. Na, yassiru wala tuassiru. Ininangon niyo, pagdatong niyo matupahulayan, pakuyakan ninta. Pula-pula mindayaw sing kuyan. Na, paluhayan niyo ang pakuyakan ninta. Na unin abo, wabashiru pakuyakan. Wala tunappiru. Ay niyo ito rin ang pag-aram. Ay niyo palisuin ito mag-aram-harama ini. Napakuyakan niyo, paluhayan niyo. Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Turayan doon. So, ang biyad to, aw ni pagpaluluhay, awn. Dahil diin, dahil ka to, bukon. Dihilan mo sa laksa milyon pag-aaraman na kao, pagsambahayang na kao, pagpuasa na kao, di dasan makad. Pag-ubusin ng kamilyon, mga yun, isab kayo mura milyon. Sa pasampaya sa dembeta kay musintuan, hakurin. Hakugdan.
Biya sinji matuha masasin nabi. Pag-iig niya masasin sahabat. Pag-iig niya masasin tabit-tabin. Sambil na sa adlaw kiamat, di mapinatuan ni na. Halaw kung ibansin kuya. Na. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Iwan makuyaga kung mag-aaka mahakamay ni. Kaya din yung kuyag mo. Makuyaga kung mamagbuga ba parmansintuhan. Makuyaga kung mamagbuga hukuman sintuhan. Biya sing kuyaga pagpuasa. Kaya hapdi kaw. Yuuhaw kaw. Kaya karo kaw. Sa kuyag na. Biya sing kuyag mo na gadji. Naubusin sin mo. Naubusin katantan. Sa kimuyag na kaw sa pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay, ingkatan hinang na to. Asibi ibanda kula, way astun. Kuyag. Nabangaw na astul pa astulong kay Ibli. Sebab ini Ibli, hinangun niya kapitalin dugal. Hinangun niya ikapagbulak sin nagkakasin naglalasa impagdugal. So, hiig na ito yung biyad turagbos, dahil nga sa wabiyad to. Biyayta na sin Allah Ta'ala, lakad radiyallahu anil mu'minin. Sa bundal-bundal to. Kaya ridaan na sin Allah Ta'ala. Nakadawhat na yung mga bariman, singkuyag, biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turayan tuan. Na, kuyag. Kapag-alam. Nabiya dagbos, wala kimuyagin tao masa na to. Na mga tuan, pakuyagon na to. Kimuyag kita niyo, pag-iman. Kimuyag kita niyo, pahukuman. Biyaw, uno. Waraditu bil islami dinan, raditu billahi rabban, waraditu bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasula. Iban makuyag kita niyo, hapag rasul, sin rasul sallallahu alaihi wasallam. Amat po na to. Kuyag. Into nasabot yad to mga tuan. Bang nato napakain kuyag yad to, ipaghalulay sinjama to problema masa na to. Ipaghalulay sinatay ya astulan. Ipaghalulay sin suaran o bisara pamangi, sin pangatod, sin pangdungog. Iwan na sin katihukan halaw man niya. Kuyag tuan in solusyon sin pa. Kuyag. Na, uno pembeta day ni, wa bi Muhammadin rasula. Kuyag ka wapag nabi sin nabi mo. Biyading kagi. Ar-rida bitibay. Kuyag ka makat simbeta mo. Ar-rida bi'ibtidain. Kuyag ka simingod. Sinhinang niya. Kaya sabi ito, pasinguran ka ito. Yung pagpuasan niya, yung pagsambayang niya, yung pagadji niya, yung pangadatan niya, singuran. Nahamasan natin yung mga tuwan na kurap. Nakurap maning kuyag kabayaan, sintuhan, sambil halong sambayang, yas tulang nagsambayang. Paubusan na akulong na magsambayang, binasaw talaga. Astagfirullah. Dalang niya, tinuna-una niya, pagubos niya magsambayang, imbrison niya, salamon niya. Sa kalito, ninuna niya, paubusan niyo ako magsambayang. Ayaw, suway kuyag doon. Nari nga sabihan, ing kuyag patuhan, napakaitan niyo, sing kawantag siyam do, miwan adlaw, abulan Ramadan, ay natuyag tuwantian sinasto. Naita, sabab di kabayaan sin Allah Ta'ala. Inastul wukun nikmat, nikmat amunay kuyag. Dahil sabab yung mga tuan, balikan na mo, himbay ta sin Ibnul Qayyim, hinsifat sin tausul ka, yari hadong niya, misan kawala kaya tugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila intaw yan kiyukuyagan, aming kuyag kabayaan sin Tuhan, sabab aunday sab kiyukuyagan, magbamasyat kiyukuyagan. Katahan sininang masyat, along kuyagin tao, sa Ibnul Qayyim. Hinagin niya, apabila intaw yan kiyuyagan, sing kuyag kabayaan sin Allah Ta'ala, amin nasabot yan to, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasula, ing kuyag yan nasabot bihad to, kuyag, ingan niya ni. Intaw yan, taw surga.
Intaw yan, tao sipat halong sulwa. Nah, mga tayo mangudnam mo. Bang maiging kuyag bihad to, nawiya na sing kuyag bihaw. Makuyagin ama anak sa yastulan. Makuyagin anak ama as diurugalan. Subaying kuyag lasa. Na, dahil nga sa mabiyaning kuyag, tayo maunsin Tuhan. Ay mo pa tayo maaning kuyag mga tao, way kabayad sintaw. Na, unim beta, innama yatakabbal Allahu minal muttaqin. Intay maunda sinallahu ta'ala hinangda si mga barima. Dahil nga sabihan, inkimugdan kuyag si mga tao takaiman. Apabila kuyag yang bukun tao takaiman, kuyag niya yan, bukun kuyag nikmat. Nawang bukun kuyag nikmat, kuyag hipaghiluhada. Biya na sing kuyag hamasasin tao ni, asin masa na to ini, iuyakan nin tao magmaksiat, yas tulan magtag-ipon. Pallahu subhanahu wa ta'ala. Kay mangod na mo, kama. Yung pagsaddiha kamatay, wad. Yung pagsaddiha kamuhi, wadi. Sali-sali iyaw mga tuwan. Sa kawatuan. Mag 100% kita niyo karuwa. Sa kawa, dubulan na to yung pagka 100%. Sin pagsaddiha na to, sin susunod. Ba't sabab? Amot tim marayaw paghulaan. Bukon marayaw paghulaan in dunya ini temporary. Temporary katanim pagkaon temporary. Imbadyo mo temporary, sa sakatan mo temporary. Imbahay mo temporary. May takaukuhan magulatin temporary. Bagulaan marayaw, permanent kauyad dun. Na mga tuwan mag-apply kita. Dahil nga mga ipag-apply taniyo, pakuyakon taniyo, inatay taniyo. Pakuyakon taniyo, inatay taniyo. Hakita taniyo, yan ugara sinallahu ta'ala kato taniyo. Ay kita niyo mangihug mahinang pagmaksya. Way kaibukan taniyo rihadong niya ini. Bang bahaya mano siya da. Sain kaibukan taniyo, suway bahaya rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Pangat kalintaw. Dahil nga sa mabiyanin biyayta, sinallahu ta'ala ayat na sabutan yung kain na. Imbunalda. Imbunalda. Janji. Bukon janji sintaw. Biyaluwara sintaw janji niya papagkahin niya. Sa kawa, innahu la yuklikul mi'ad. Sa bunal-bunal to din Allah ta'ala. Lari siya mamaluwa janji. Kaya janji niya. Kakuyakan ng bariban. Kaya janji niya, kaya baita niya, lasahon ng mga bariman. Tumtumunta ni mga tuhan. Intau kiuyagan, habukun kabayaan sin Tuhan. Niya rin baita niya. Wa minhum man agrakna. Aon dahil kanila liumos na mo, parman sin Tuhan. Kiuyagan nakawasan. Wa minhum man khasatna. Aon dahil kanila, tiyon sin lupa. Kiyo ka na pangalta. Lupa ba, biyak kan karun. Di marasi na mo kunta intaw tsingkunsi niya. Intaw tsingkunsi pasimpanyap niya. Di marasi na hambuk tao ganaron. Intaw tsingkunsi simpanyap niya. Tiyun sin lupa. Sa babing kuyag niya, wala doon yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sambil nakapamung siya. Hangkan dabihay ninalta ko timaud. Ilmun minaindi. Piyangadji ko, ingat ko. Kaya lupahan niya ay nagpapanjari kaniya. Himmata niya, kaya lupahan niya. Na mga siya naginang simata niya. Sinapkal niya, sintaingan niya. Sakali, nakabaita siya. Aja ilmun minaindi. Utitu min indis. Dan kaku yan katanwairun, kaya lupahan niya, hindi nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kamulong na maglaku-laku, ingat ko yan. Piyangadji ko yan, piyagtuyuan ko yan. Kaya lupahan niya, inaginang siliman niya,
kialupahan niya, naginang simbaran niya, sin nagdihil, sin atay niya, katantan yung kialupahan niya. Dahil nga sabi ito mga tuwan, papamintangan ka ito. Wa minhum man agraqna, wa minhum man khashabna, aun din kanila siyunog, aun din kanila liumos, aun din kanila bialis kwatil lupa, aun din kanila tiyon sin lupa, paanjay na huwaman ma'am. Sakawa, pialihala na mo. Pialihala na mo, inabi na mo, pamansin Tuhan. Iwan simya kadhanabi na mo. Magkakunahan kita ni Biyaw. Magpapalihala pa Tuhan. Di na makapalihala ina mahana. Di na makapalihala ina nakamaas. Di na makapalihala ina kuraharayat. Di na. Sa magkakunahan kita ni pamalihala. Tingnan Allah. Ito mga tuwan, na murah-murahan, may abot na yung waktu na ito. Ini. Dalam doa na mo, sa mga kamaumaasan na mo, kataw-tay manguran na mo. Oo, gibang kuyag, alupon na to. Diya dasing kuyag na to, pagtagi po na Ramadan. Continued na to. Harap na to, alupon na to yung kabayaan sintuhan. Diya simpang aluptan nyo. Nag-double time kita nyo. Alaw man sin Ramadan, alupon tan yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Tayo kuran na to, yung kabayaan na to katanta. Yung kugdan. Amo rin alupon na to, yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Narito na sadya, mga tao-tay mangod na mo, harama, dalam kasila sa namo, kanyang katantan, murah-murahan, anugaraan kita niyo. Ingat, sin Allah Ta'ala, anugaraan kita niyo, panumtum, amuin mahinang bunga, hug, iwan sing kuyag. Mara na to mangarap padarat sin Allah Ta'ala, mara tanyo magtag-ipon padarat sin Allah Ta'ala, iwan mahinang palita masawa sa lukay sing kita niyo nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yato na dong ka yung kamadyan sa rayaw-rayaw, murah-murahan, nakapusok kita ni orang ang mga bunga sa paghiman na isabit to. Insyaallah, na biya na sinari, tiap-tiap dumatong biya sin waktu ini, na barsukuan sa yung guru na to ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikian day sabi mga kaiwanan, kayawaksahan sing kita ni orang ang panagnanit to. Magbalik na isabing programa na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Awi asin kain at tagna. Amurakuman long ta, waktu sin dihaon, amoy in aon kaya kanak long ta, amon na in sual jawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amoy in maaon in mga yadto murah-murahan. Amoy in long ta, masi-masi, in kamera hindi, amoy hindi magbati lawon long ta, awang mayan, in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapasampay sin kami maun kanyang kataan, murah-murahan, inyad to papagbarakaton kato, tanil si Tuhan na to Rabbul Alamin, mahinang na to amal, insyaallah ta'ala, iban mabatok na to, hadlaw ka na ka na. Manjari salam doa na hadya, maun kanyang kataan, ibo dabi ang sinagi, amin nyari habinay-bayan, sinulaan na to ini, sampay pa amoy in masuok marikato taniyo rin ang mga kahula-hulaan, pasampay pa mga kakasi sin kami mga kataon tayo mga uran na to, yan ang mga kahula-hulaan yan ini sibuk dah amoy yan doon ha ini ula lang ta masuok mari iwan na si malayo biya sin mula Arab ula Islam na salam doa kaniyong katantan mga kataon tayo mga uran na ang Islam. Murah-murahan, pagbarakat ka ito na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbulan 5 bayaon, dahil nga pag matuyok na to, amoy himinang, matok maun pa amoy in piyakarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga amal, amoy in sambil biyayta niya rin doon, in sa rayaw-rayaw na patot, pinangon kita niyo ang mga duman niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa hadya mga kanyang kataan. Alapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.